ҳамасола дар ҳафтаи ҷавонон ман филми ҳунарии ҷавонии синоро тамошо мекунам ва ифтихор аз он менамоям ки гузаштагони мо аз қадим ба омӯзиши илму ҳунар ва ихтирокорӣ майли беандоза доштанд ва сипос мегӯям ба он нафароне ки ҳамаи инро рӯи пардаи синамо меоранд. салом бинандагони азиз, шоу барномаи мухлисон аст ки лаҳзаи чанд аз олами рангини синамо бо ҳам суҳбат хоҳем кард. ва бинандагони азиз, тавре ки мебинед ин лаҳза мо мувофиқи пешниҳодҳои шумо албатта намояндагони саршиносро аз касбу корҳои гуногун даъват кардем ва ман муаррифиро оғоз менамоям аз ҳунарманди маъруфи ҳамагон Фахриддини Малик. خب فخرالدین ملک، شما که یکی از آهنگسازان بهترین جمهوری هستید و در سمت سرودخوانی نیز خیلی فعال هستید. بگویید که شعر هم می‌نویسید؟ نه همین مقاله شعر آهنگ خودم می‌سرایید رو چگونه شرح میدید شما؟ میدونید خوشبختانه من با تمام شاعران معاصری که امروز فعالیت میکنند مشهور هستند، معروف هستند و موفق هم هستند همکاری میکنند و شاعران تاجیک برای همکاری به نهایت با یک آغوش باز با کمال میل با هنرورانی که آوازخوان هستند و تکمیل موسیقی میکنند و یعنی آهنگ و ترانه ایجاد میکنند با کمال میل همکاری میکنند و گمان میکنم که روضه شعر گفتن یک مقامی خاصه دارد و شخص باید شاعر باشد. تنها آوازخوان بودن این دلیل برای نیست که من آوازخوان هستم الکی باید که من شعر گویم، باید که من موسیقی ایجاد کنم. در مسئله آفریدن سرودها و اثرهای موسیقی این خودی تجربه است که با گذشت زمان الکی آهسته وقتی که شما مطرب باشید ساز به دست میگیرید مینوازید آهسته کامل میشد و به واسطه برای ساختن آهنگ شرایط‌های مساعد فراهم میشود. سلامت باشید. و بینندگان عزیز، اشتراکچی دیگری ما بانوی خوشخرام و نفری که در ساحه روزنامه‌نگاری سبک خاصه خود را دارند، نرگس قاسمова. Здравствуйте, вы смотрите телеканал «Софинал», в эфире программа «Карьера», я ее ведущая Наргиз Касымова. Наргиз Бону, аслан вақте ки одам дар телевизион кор кунад, фикр мекунад ки ӯ ҳама чизро бояд донад. Ба фикр шумо ҳам хел аст? Бале, ман розӣ ҳастам. Хуб, саломат бошед. Ва иштирокчии дигари мо нафаре ки дар ҷодаи театру синемо хеле фаъол ҳастанд, новобаста ба ҷавонии худ талоши ном мекунанд. Аҳлиддини Нурзод. Хуш омадед Аҳлиддин. аз нигоҳи шумо умуман диди ҷавонони имрӯзаро нисбати синемо чӣ гуна мебинед? Синемо ва филмофарӣ. саломат бошед. мо ҷавонони сарафрози ватан ин ватанро ҳомии беминнатем. азми мо бунёдкориву ҳама пайравони пешвои миллатем. имрӯз шукронаи ин даврон ки ҳамаи соҳаҳо рушд мекунанд ба соҳаи кино ки яке аз шохаҳои хеле бонуфузи фарҳанг аст. ин ҳам рӯ ба рушд ниҳодааст ва гумон мекунам ки ҷавонони зирак, ҷавонони эҷодкор хеле зиёд ҳастанд ки ҳамин касбро пайравӣ мекунанду ҳунармандонро яъне интихоб намуда ҳамагонро яъне сӯи худ ҷалб мекунанд ва коре мекунанд ки аз диданашон мардуми шарифи тоҷикистон ҳаловат мебарад ва нӯшашон бод. در عصر سرعت، در عصر دستاوردهای بی‌نظیر، در عصری که تاجیکستان پاکنماد این مرز پرگوهر امکان پیدا کرده است که با یک سرعت بی‌نهایت تند و با شدت به پیش حرکت می‌کند. به واسطه از این منبر سینما که سینما تاریخ است، سینما تاریخ ملت است و به واسطه میخواهم تمنا کنم که همین منبر سینما تمام دستاوردها، تمام بردباری‌ها و پیروزی‌های همین عصر طلایی را با تمام ارکان انسان سالاری انعکاس کرده تواند و باوری هم دارم و گمان میکنم که تمنای ما در دیدی با موفقیت همین تلویزیون سینما باشد. سلامت باشید. خب بسیار تمنیات عالی بود بینندگان عزیز. و اشتراکچیان عزیز شما با شرط‌های برنامه ما آشنا هستید؟ کم و بیش. خب این بهانه شده نمیتواند. ما البته این لحظه شرط‌ها رو پیشنهاد شما میکنیم. شرط‌های برنامه ما چونینند:
шумо ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоб гуфта соҳиби маблағ мегардед. Аниқтараш барои ҳар ҷавоби дуруст ба шумо хол дода мешавад, ки дар охири барнома метавонед онҳоро бо коэффициенти 10/1 ба маблағ баргардонед. дар ҳар даври баъдӣ теъдоди маблағҳои мо зиёд мешаванд, аммо бо гузашти 3 давр мо бо он иштирокчие ки камтар ҷавобҳои дуруст пешниҳод менамояд хайрухуш менамоем ва маблағи ҷамъкардаи ӯ ба бахши бозӣ бо тамошобинон мегузарад, ки шарти ин бозиро баҳтар мефаҳмем. аммо нафаре ки пешсаф аст, яъне холҳои зиёдтар ба даст меоварад, дар даври хотимавӣ як имконият дорад, ки дар ин бора низ баъдтар шуморо огоҳ месозем. даври аввал. хуб, дар ин давр шуморо саволҳои кӯтоҳе интизоранд. барои ҳар ҷавоби дуруст ба шумо 200 хол дода мешавад. аммо агар нафаре бо пахш намудани тугмача ҷавоби нодуруст медиҳад, як қадам ақиб меистад ва дигар ба ҳамон савол ҳуқуқи ҷавоб гуфтан надорад. шарти дигар ҳамин ки иштирокчӣ тугмачаро танҳо баъди ба итмом расидани саволи ровӣ пахш мекунад. дар ҳолати саросемагӣ низ шумо як қадам ба қафо мераведу ҳуқуқи ҷавоб додан ба дигар нафар мегузарад. шартҳо баротон фаҳмост? марҳамат, агар омода бошед суолҳоро бо ҳам мебинем. доманда поён кунӣ дар доман модам чодро кунишонтӣ ина чихена якише намеброрӣ якише брор ба манш наметӣ ки сохт خودم ساختم худуд با духтарако аз лӯи одам намесозанд чӣ ту падар надорӣ дар филми ситораҳои сари танӯр вақте ки қодир аз духтарча мепурсад ки чӣ ту падар надорӣ, духтарча як ибораи аҷоибро такрор ба такрор мегӯяд. 200 хол насиби он нафаре мегардад ки мегӯяд ин чӣ бора буд. чӣ мегӯяд амҷо духтарча? ҷавоб надорем? аҳлии нурзадро мешунем? нӯшин мегӯяд ки мара ку очам сохтай. мара ку очам сохтай? хуб, бо ҳам мебинем, шояд ҷавобшон дуруст бошад. не мара кочам сохтай мара кочам сохтай мара кочам сохтай мара кочам сохтай ту гирия накун ва табрик мекунем аҳлии нурзадро ки аллакай 200 холи худро қабул карданд. муборак шавад. хуб, филми тамасхури тақдир ва ё офияти ҳамомро ҳамагон дидаеман. як пораи аз ин филм тамошо мекунем бо ҳам. марҳамат. دیوانه شدید مگر بترتیبی رو بینید گوش کنید کالاتون کار میکند البته صد با فایز فکرتون شما در کجایید савол аллакай маълум. марҳамат. хуб, фахриддин малик як муштан. ба фикраш шумо дар куҷост? дар москва, не, савол додам ки ба фикратон шумо дар куҷоед? дар ҳамом ё дар москва? ман намедонам. хуб, агар ҷавоб надоред хоҳиш мекунам хомӯш карда як қадам ақиб сед. наргиз қосимоваро мешунавем. Но я думаю, что Дархуни худам, ну, в своем доме. в своем доме мегӯяд не. хуб, майлаш бо ҳам мебинем. хомӯш кунед ва ҷавобро бо ҳам мебинем. با فکرتون شما در کجایید من در خونه خودم کوچه سیمی بیناکاران این خانه من کوچه سیوم بیناکاران بینای 25 خانه 12 نه جان این نرس табрик мекунем наргиз қосимова ки аллакай шумо низ соҳиби 200 хол гаштед. хуб, фахриддин малик навбат аст шумост ва биёед бо ҳам филми фариштаро мебинем ки хеле филми ҳаҷвӣ машҳур аст. دخترک ساده قشلاقی را به دامت افتاندی زوزیه من زوزیه شیرینکک من زوزیه شرمگینکک من بزوزه کردار نشو قشلاقی نه های کال از را تمام کردگی ای خودی تو کی؟ من؟ ها؟ تو؟ фаришта чӣ ҷавоб медиҳад? марҳамат, аҳлии нурзод. ман фаришта. фаришта, ман фаришта мегӯяд? ба фикрамам хел. хуб, фикр кунед. хеле филми машҳур аст.
ба шумо имконият медиҳам шояд ҷавобро тағйир медиҳед. ба фикрам хел мебиёд. хуб ба шумо хеле имконият додам аҳалдин ӯзод ва афсус ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст. ман фариштам. чӣ хел фаришта? табрик мекунем аҳалдин нурзод, шумо боз тоеби 200 қил дигар гаштед ва хеле фаъол ҳам ҳастанд аҳалдин нурзод. биёед бо ҳам як порча аз филми миминоро мебинем. фахриддини малик фаъол мешавем. марҳамат. маликҷон, дар дили ҷони мо шумо ки обро мекушоӣ, обе ки меояд дар ҷаҳон ҷои дуюмро ишғол мекунад. ҷои якум дар Ереван, а? не ҷои якум дар Ереван намудаст. пас дар куҷост? аҳалдин нурзод. ба фикрам дар Гурҷистон. ба фикратон дар Гурҷистон. ва марҳамат, ман чаро хомӯш мекунем? ман ҷавоби шуморо қабул кунам. як қадам ақиб. хуб Америка якум ҷой деди. Як қадам қафал. хомӯш карда баъд як қадам ақиб. Як қадам иштатода. хуб фахриддини малик мегӯяд ки ман эҳтиромона бо хоҳиши худ як қадам ақиб метавонед вариант надорам. вариант надоред? вариант надорам. хуб агар шумо вариант дошта бошед бо гуфтани як латифа метавонед ба ҷои худ баргардед ва ё ҷавобро барои тамошои пешон додед. вариант нест. марҳамат, ба ҷои худ баргардед. ҷавобро бо ҳам мебинем. ҷои якум дар Ереван, а? не дар сан франсиско. барҷом чӣ? аввал биандешу баъд бигӯ. чун инҷо гап сари об рафт, мехоҳам порчаи навбатӣ низ аз филми об аз куҷо меояд бошад. عکس میگیرم. اوه آنا شد. амаки рустам. дар филми об аз куҷо меояд бачаҳо аз амаки рустам чӣ мепурсанд? Амаки Рустам, об аз куҷо меояд? Я думаю, что такой вопрос. Да. хуб бо ҳам мебинем. хомӯш мекунем ва мебинем. шумо намедонед ки оби дарё аз куҷо меояд? дуруст. дали ман ҳама чизро медонад. вай хеле зул аст. вай ҳатто тракторро ба як даст бардошта метавонад. трактор. агар шумо донистан хоҳед, ман як вагони калонро бардошта метавонам. фақат онро аз куҷо гирам? табрик. дуруст. муборак шавад. наргиз қосима, шумо тавонистед боз 200 қил дигар ба даст оред ва пораи дигарро аз филми спорт лото 82 мебинем. марҳамат. айнан дар лондон дар чунин вазъият афтода будам. шумо будам дар лондон. гӯш кунед дӯсти ҷавони ман. ана ин китоби ман. оре маро як одоб ҳатмист. сан санович мегӯяд ки маро як одоб ҳатмист. пас 200 хол насиби он нафаре мегардад ки одоби ӯро мегӯяд. марҳамат, наргиз қосима. Вай кас фамилия худаша дар китобча навиштагӣ. имзо мемонда, яъне? имзо, бале. табрик мекунем. муборак шавад. шумо тавонистед боз тоеби 200 қил дигар гардед. наргиз бону хеле фаъол ҳастанд дар ин бахши мо. маро як одоб ҳатмист. ҳар гоҳе ки китоби нав харидам дар сарсафҳаи он насаби мубораки худро сабт мекунам. хуб дар замони мо зараре нест аз ин одоб. хайр ку далеле ки ин моли шумост? чӣ хел? ҳамин хел. охир шумо одоби фӯлодини маро надоред ку? биёед бахши аввалро натиҷагирӣ мекунем. пеш аз натиҷагирӣ кардани ин бахш аз фахриддини малик хоҳиш мекардем барои мухлисони мо чӣ савол доред? марҳамат, бинандагони азиз, ба сомонаи мухлисон ворид мешавем ва саволи фахриддини маликро бо ҳам мебинем. саволи ман чунин аст. мусиқӣ дар синамо чӣ нақш дорад? 200 хол насиби он нафаре мегардад ки ба мо менависад, яъне фикрҳои худро, ва ҷавоби дуруст албатта соҳиби 200 хол мегардад дар натиҷаи ғолиб омадани фахриддини малик.
ва инак биёед бахши аввалро натиҷагирӣ мекунем. Дар ҷои аввал қарор дорад бо 600 хол бонуи хушхиром Наргиз Қосимова. дар ҷои дуюм бо 400 хол Аҳлидини Нурзод. ва дар бахши аввали мо Фахриддини Малик хол ба даст наоварданд ва фикр мекунам ки роҳ афзода шудан лозим нест, чунки ҳоло бахшҳои дигар моро дар пеш аст. хуб, иштирокчиёни азиз, инак мо дар бахши дуюм қарор дорем ва таваҷҷӯҳ ба экран кунед ки шартҳои барномаро бароятон муаррифӣ мекунанд. даври дуюм. дар ин давр мо ба шумо лаҳзае аз филмҳоро пешниҳод мекунем. шумо бояд ҳарчи зудтар пайдо намоед ки ин порча аз кадом филм оварда шудааст. барои ҳар ҷавоби дурусту фаврӣ 300 хол пешниҳод менамоем. аммо ҳушёр бошед ки дар ҳар 5 сония холҳо 50 балл кам мегарданд. ҳар нафаре ки аввалин шуда тугмачаро пахш мекунад ҳуқуқи ба суол ҷавоб гуфтанро пайдо менамояд. омода ҳастед? бале. хуб, марҳамат, агар омода бошед бахши дуюмро бо ҳам мебинем. хуб, Наргиз Қосимоваро мешунавем. ин филме ин порча аз филм «Храбрый самак». самак? самаки айёр дар самаки айёр. харибо моделе ки самак нест. хуб, Фахриддини Малик, Наргиз Қосимова, шумо хоҳиш хомӯш кунед. Не, ахир намеред. порча аз филми Хоҷа Насриддин аст. Хоҷа Насриддин дар монанд аст, леки ваям нест. як қаҳрамон монанд ба ҳамин ном ҳаст дар қадим. агар хоҳед давом метем бу. давом метем. марҳамат, давом метем. Пусть смотрит каждый, кто хочет увидеть. Пусть слушает каждый, кто хочет услышать. Начинается поединок нашего гостя. Как его? насиби тамошобин будааст. марҳамат, бинандагони азиз, ба сомонаи мухлисон ворид мешавем ва менависем ки ин порча аз кадом филм аст. ҳар нафаре ки аввалин шуда ҷавоб менависад соҳиби 300 хол мегардад. хуб, афсус. омода бошед. марҳамат, порчаи дигарро аз филми бо ҳам мебинем. хаёл накунед ки ҳама чизро дар бораи ман медонед. магар боз чизи дигаре ҳаст? хуб, Наргиз Қосимова кӯшиш мекунад ки 300 хол ба даст орад. ин порча аз филми «Шаҳзодаи Форс». офарин. бо ҳам мебинем. бошо духтар бош. агар тоқаташро дошта бошӣ, дар муаррифӣ бо шоҳ зарраи фурӯтанӣ нишон диҳед. ин ба манфиати худи шумост. ту ғазаби падарро фурӯ нишон. филми дигарро ки ман боварӣ дорам дидан замон шумо мешиносед. ё беҳтар бо ҳам мебинем. бока ҷои хобата ёфтӣ. хуб, марҳамат, Аҳлидини Нурзод кӯшиш мекунанд ки ин порча аз филми об аз куҷо меояд. дуруст аст. ёридед, ёридед, ана ёридед, оча, ёридед, букаро гиред, бука ланате, ёридед, букаҷон, очаҷон, ин букаҷон, баро. Аҳлидини Нурзод бори дигар. омад бошед. 150 хол дигар ба даст оварданд ва пораи дигарро бо ҳам. марҳамат. диаграммаи хеле хуб аст. Леонардо бозӣ мекунад. шаб чӣ нур аст инчунин зебо дар он тиреза? метавонанд 100 холи дигар ба даст оранд Наргиз Қосимова. ин қиссаи ишқ Ромео ва Ҷулиетта. хеле хуб гуфтед. онҷо шарқ асту ҷулиет офтоб аст. офарин. муборак бошад. Наргиз Қосимова тавонистанд боз 100 холи дигар ба даст оранд ва биёед пораи дигарро бо ҳам мебинем.
اهل‌دین نورزاد اول شدند. با فکرم اجازت؟ مال مال. با فکرم این پارچه از فیلم ایران سودبا. نه؟ توجیکی. ها خب نه صف اپا شما دیردم نکنید شما خودتون ندید تک ندونید خاموش کنید. موسیقی مانند با شما میدونید؟ Да. خاموش کنید. خب نرگس قاسمی وارد بشید. این فیلم رویال سفید بیل رویال و درست هم هست 300 خل دیگر باز با دست آوردن نرگس قاسمی با. ممکن پاک چه بینیم؟ دوماد شونده تون کنی؟ نمیدونم. من میدونم. دامادتون در قشلاق 4 خروز میباشد. چی؟ وای گریخته رفت. دوماد گریخت؟ چه خیلی دوماد گریخت؟ دوماد گریخت؟ رویال چی؟ پاره دیگر رو میبینیم. این پاره آخرون از قسمت دومین برنامه ما است. تقریبا ولی فعال میشه. ولیدان این لوح رو 3000 سال شب در آسرخانه. آفرین. بهترین. تبریک میکنیم نرگس قاسمی بای. کانسپت باز 300 خل دیگر به دست آورد. سال پیش به من دادند. آنها به من ارزشمندترین کاری خلق رو باور کردند. و اون چی کار میکند؟ میکند؟ ها نباشد سود از اون چیست؟ در اصل آن افسونگر است. با شرافتی آن همه نگاره ها زنده می شوند. دروغ چی لازم است؟ هیچی. این تنها آرایش است. من این رو میدونستم. و بخش دوم رو نتیجه گیری میکنیم. با 1600 خل در جای اول قرار داد. بانوی خوشگلام نرگس قاسمی با. مبارک. و در جای دوم با 650 خل اهل‌دین نورزاد. و هنوز هم فخرالدین ملک خل نداره. و فخرالدین ملک را افتاده نمیشه. حالا باز یک بخش دیگر ما رو در پیش است که خال‌های از این هم زیادتر رو در فیلم سفر هوایی نقش اساسی رو کی اجرا کرد؟ بینندگان عزیز توجه می‌نماییم. مرحمت به سامانه مخلصان وارد شوید و بنویسید که در فیلم سفر هوایی نقش اساسی رو کی بازیده است و البته شما نیز غالب دانسته می‌شوید در صورتی که غالب باید نرگس قاسمی بود. بهار آمد. موسم قبول توفه‌ها فرا رسید. намояндагии расмии ширкати прекатен дар тоҷикистон бахшида ба идҳои баҳорӣ иқдом эълон менамояд. ҳар нафаре ки малҳами прекатен харидорӣ менамояд ҳамзамон соҳиби тӯҳфаи ғайриинтизор мегардад. имкониятро аз даст надиҳед, зеро шумораи тӯҳфаҳо маҳдуд аст. харидории маҳсулот тариқи алифбонк низ имкон дорад. прекатен ҷавонии дубораро дар рӯй эҳсос намо. телефон барои тамос 994 92 29 ва 992 75 75. خرسندی من حد و کنار ندارد چون که مویهایم دیگر نمیریزند. میدونید چرا؟ با استفاده از شامپون لیروکس که از گیاهای طبیعی آماده می شود مویهای من جلوی نو پیدا کرده چون بریشیم ملایم شده‌اند. اکنون هر نوعی که خواهم مویهای خود را آرام می دهم. عجایب، گمان می کنم که چشم همه سوی من است. لیروکس همیشه در دل و در دیده باشید. اشتراکچیان عزیز آماده باشید. بخش سوم رو شده اعلام میکنیم و توجه به اکران. даври сеюм. дар ин давр барои ҳар савол ба шумо 3 вариант пешниҳод мекунем ки яке аз онҳо дуруст аст. бо дарёфти ҷавоби дуруст шумо соҳиби 500 хол мегардед. дар сурати надонистани ҷавоби дуруст навбатро каси дигар мегирад. аммо аллакай қурби ҷавоби дуруст на 500 балки 300 хол мешавад. агар нафари дуюм ҳам ба савол ҷавоби дуруст наёбад, пас қурби савол боз 200 хол кам мегардад ки ин албатта насиби нафари сеюм мешавад. шарто баратон фаҳмо аст? бале. хуб, марҳамат агар фаҳмо бошад, порчаи аввалро бо ҳам мебинем. маросим зебо. хайр, дар ин ҷо нақши ман чӣ? арӯсро доштан? доштан? ба халта андохтан? ба халта? ин ҳам аз рӯи оин аст, оли ҷаноб. хуб.
و آن را به کی دادن در کار؟ موافق نقشه عروس رو باید ربوده به کی بدهند؟ با جوان عاشق، با جورهای جوان عاشق، با جناب پرکرور. خب فخرالدین مالک با جورهای جوان عاشق، با جورهای جوان عاشق. شما چی میگید؟ سامی دوزند با جورهاش میتونن با جوان عاشق نه؟ با جناب پرکرورم نه. خب به هر حال یعنی که هر سه شما در یک فکر هستین؟ بله. وارنت بی. طوری که گفتیم رو 70 شدن لازم نیست فخرالدین مالک و طوری که دیدیم یک بار 500 خال به دست آوردن. مرحمت. و آن را به کی دادن در کار؟ با جوانی عاشق. نه 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 با جورهای جوانی عاشق باید داد. ها با جورهایش. رسم آیین همین است. فهمو. واقعا انا خودی آنها حاضر شناس میکنم. با کمالی میل. مکبرلی. تبریک میکنیم فخرالدین مالک رو که مایده بازی نکردن یک 500 خال به دست آورد. مبارک شود. سلامت بود. فخرالدین مالک با فکر ما انتظار بود که مبلغ بازی شد نشود بعد فعالیت رو شروع کنید. خب مرحمت پروژه دیگر رو با هم میبینیم. فعال میشیم بچه‌ها. چه خیلی عجیب. این رو از کجا گرفتید؟ آخرین اثری صنعت با آخرهای عصر 16 منسوب است. این از بیبیاتون یا از بیبی کلانتون؟ نقش نگار با کی منسوب است؟ با بیبی، با مادر کلان، با یگان جوان دختر. باز هم فخرالدین مالک فعالند. با یگان جوان دختر. خب جواب فخرالدین مالک است با یگان جوان دختر. خب شاید بیبی باشد، شاید مادر کلان باشد. به هر حال چون تو ما چرا پخش کردن اهالی نوزاد رو هم میبینیم. جوابش وارنت بی. وارنت ب. با بیبی؟ با مادر کلان. با مادر کلان. خب تا اندازه به حقیقت درست میاد. نرگس قاسم چی میگن؟ Ну, اگر яком вариант мон با بیبی؟ با بیبی. با مادر کلان گفتن اهل‌دین نوزاد با بیبی که باز به حقیقت نزدیکتر میاد چون جواهرات قدیمی است. ولی فخرالدین مالک با یگان جوان دختر گفتند و جواب رو با هم میبینیم. یک بانو از قشلاق ما. نخود اون بانو 500 ساله باشد. آخر طرز استحصال این نقش و نگار هنوز در اصل 16 از بین رفته است. بانوی گفتگیتون چند ساله؟ با 18 قدم موند. تبریک میکنیم فخرالدین مالک. یک بار هر دیش ما رو گذاشتن الکی. صاحب 1000 خال کشتن الکی. تبریک. الان نرگس بانو در صف پیش قرار دارند. بله. مروجدا میریم. درایت. نوشی جان. خب گپ رو زیاد نمیکنیم و پروژه دیگر رو با هم میبینیم. ایست گلچتای من جناب. دخترها را برخیزان. صبر. چیزی دیگر از همین روز عبارت. عبدالله با گلچتای چی گفتن میخواهد؟ او را سردار خوابگاه تعیین میکند، راهبر زنها میماند و یا همسر دوست داشته میکند. خب اهل‌دین نوزاد کوشش کردن. وارنت آ. وارنت آ. بله. یعنی او را سردار خوابگاه تعیین میکنند. گلچتای را. انیق در یادم است. این فیلم ما بسیار. انیق در یادتون است؟ بله. خب ما این فیلم بسیار تماشا کردیم. ما هم بسیار تماشا کردیم و با بینندگان عزیز هم توصیه میدادیم که این فیلم رو گشته و برگشته ببینن که میارزد برای دیدن. نرگس خواست شما جواب دیگر دارید؟ Ну, я думаю, что рухбар занхо мемонат, а Вайми говорит, что Вая хамсари даш мехонат. То есть ее любимой женой господин назвал, а она всего лишь руководитель женщин. رهبر زنها میمونه نه؟ Да, рухбар занхо. خب اون چی که میموند همسر دوست داشته‌اش مال من. بله. خب باز هم طوری که میبینید جواب‌ها الکی تقسیم شدند. اهل‌دین نوزاد گفتند که سردار خوابگاه تعیین میکنند. بله. نرگس بانو قاسم ما میگن که راهبر زنها میمونند و همسر دوست داشته‌اش خواندن فخرالدین مالک. مرحمت جواب رو با هم میبینیم. از همین روز عبارت من تو را سردار خوابگاه تعیین میکنم. آفرین. خجین مرا زنی خاصه خود داشته. جواب شما درست بود. جواب من اینجا. برادر. اصلا وای است که من از همین روز عبارت چی میگه چه؟ سرداری خوابگاه تعیین میکنم. این خیلی است. خب جواب. مگر تو دختر است دیگه. خماله. پیش از اون که ما بخش نتیجه گیری کنیم سوال اهل‌دین نوزاد رو برای تماشابین میخواستم ببینم. سوال من با تماشابینان همین که اولین مراتبه در ساحه کینو در دنیا انیقترش کدام جوان نخستین شده
ҷоизаи оскарро ба даст овардааст. беҳтарин. агар дуруст фаҳмида бошам, яъне ки аз миёни ҷавонон ки нахустин шуда ҷоизаи оскарро ба даст овардааст, яъне дар синни соли ҷавонӣ. бале. марҳамат, бинависед ба мо ва ҳар нафаре ки албатта ҷавоби дурустро ирсол мекунад соҳиби 200 хол мегардад дар натиҷаи ғолиб омадани аҳлидини нурзад. шарти барномаи мо ҳамин аст ки нафаре ки холҳои камтар ба даст меорад бо ӯ хайрухуш мекунем ва маблағашро ҳам гирифта ба бахши бозӣ бо мухлисон мегузаронем ки шарти бозӣ бо мухлисонро каме бадтар ман мефаҳмонам. ва бинандагони азиз, инак биёед бахши сеюмро натиҷагирӣ мекунем ва ҳанӯз ҳам бо 1600 хол қарор доранд дар ҷои аввал Наргиз Қосимова. саломат бошед. ва тавре ки мебинем ҳунарманди ҷавони мо аҳлини нурзод бо 1150 хол дар ҷои дуюм қарор доранд. Саломат бошед. ва дар ҷои сеюм якбора дар як бахш барои тамошобини мо кор кардан 1000 хол. устоди саховатпеша Фахриддини Малик. хуб, саломат бошед устод. рости дар охири барнома хеле фаъол шудеду аллакай барнома тамом шуда ба фикрам. беҳтарин. аз оне ки як рамзи тоҷикона дорад ва бештар такя мекунад ба синамои Тоҷикистон ва филмҳое ки кинематографияи Тоҷикистон он филмҳоро сохтааст ва бевосита барои тарбияи маънавии ҷавонон ба хусус ҷавонони кишвар барои синамои тоҷик гумон мекунам ки як равзаи пурифтихор аст ва ман шуморо муборакбод мегӯям барои зеҳни ҳунармандону иштирокчиён дар рақобати зеҳнӣ қарор доштанд ва раду бадал кардани анамин дастовардҳои синамое ки мо имрӯз бо ҳам якҷоя қисмат мекунем. саломат бошед ва ташаккур ки даъвати моро пазируфтед. дуруд ба шумо ва хуш омадед. ва бинандагони азиз, инак мо қарор дорем дар бахши бозӣ бо бинанда ва тавре ки мебинем ва ташаккур ҳам мегӯем ба Фахриддини Малик ки 1000 хол барои шумо гузоштанд. бинандагони азиз, ин албатта хуб аст ва марҳамат, суоли аввали мо чунин аст. таваҷҷӯҳ ба экран. бинандагони азиз, мо дар навор расми ҷавонии ҳунарманди нотакрор, ҳунарманди зиндаёд Назирмади Мусоро мебинем ва ҳар нафаре ки аввалин шуда дар сомонаи мо менависад ки устод Назирмади Мусо дар чӣ қадар филм нақш офаридааст, яъне теъдоди филмҳои офаридаи ӯро зиёдтар менависад, соҳиби 400 хол мегардад. ва бинандагони азиз, суоли навбатии мо чунин аст. таваҷҷӯҳ ба экран. ҳар нафаре ки аввалин шуда менависад ки ин порча аз кадом филм аст, соҳиби 300 холи дигар мегардад. бинандагони азиз, боз ҳам таваҷҷӯҳ ба экран. Ассалому алайкум вали. ва алайкум ассалом. ҳозир ин тухмаҳо ба ҷои пул. ин чӣ хел мешавад? агар 50 дирҳамӣ ҳисоб кунем 2 сомонӣ мешавад. мо метавонем 2 соат бозӣ кунем. фикри хуб. марҳамат. ассалом, ба куҷо? ҳозир меоем. муаллим, чӣ шуд? дирӯз ман дар мағозаи Маки Валӣ Акбару Акрамро дидам. акнун фаҳмидам ки онҳо барои чи аз дарс мегурехтанд. соати 6 дарси тарбиявӣ дорем, во мехӯред. порчаеро ки аллакай дидем, аз кадом филм буд? яъне суоли навбатии мо чунин аст. ҳар нафаре ки аввалин шуда дар сомонаи мухлисон ворид мешавад ва менависад ки ин порча аз кадом филми тоҷикӣ оварда шудааст, соҳиби 300 холи дигар мегардад. баҳор омад. мавсими қабули тӯҳфаҳо фаро расид. намояндагии расмии ширкати Прекатен дар Тоҷикистон бахшида ба идҳои баҳорӣ иқдом эълон менамояд. ҳар нафаре ки малҳами Прекатен харидорӣ менамояд, ҳамзамон соҳиби тӯҳфаи ғайриинтизор мегардад. имкониятро аз даст надиҳед, зеро шумораи тӯҳфаҳо маҳдуд аст.
харидории маҳсулот тариқи алифбонк низ имкон дорад. Прикатен ҷавонии дубораро дар рӯй эҳсос намо. Телефон барои тамос 994 92 29 ва 992 75 75. хурсандии ман ҳадду канор надорад, чунки мӯйҳоям дигар намерезанд. медонед чаро? бо истифода аз шампуни лерокс ки аз гиёҳҳои табиӣ омода мешавад, мӯйҳои ман ҷилои нав пайдо карда чун бирешим мулоим шудаанд. акнун ҳар навъе ки хоҳам мӯйҳои худро ором медиҳам. аҷоиб, гумон мекунам ки чашми ҳамасӯи ман аст. лерокс ҳамеша дар дилу дар дида бошед. иштирокчиёни азиз, табрик мекунем, шумо дар даври финалӣ қарор доред. саломат бошед. яъне ки дар ин давр шуморо боз як рақобати шадиди дигар дар пеш аст ва рости гап ифтихор ҳам кардам ки хеле бозии фаъол доштед, активни будед шумо ва таваҷҷӯҳ мекунем ба экран ки шарти бахши финалии мо чунин аст. бахши финалӣ. дар бахши финалӣ мо барои 2 нафар иштирокчиямон 12 порча аз кинофилмҳоро пешниҳод мекунем. иштирокчиён бояд бо диққат онҳоро дар хотир нигоҳ доранд ва бо навбат бигӯянд ки лаҳзаҳо аз кадом филмҳо пешниҳод шуданд. таваҷҷӯҳ намоед. иштирокчиён метавонанд дар ин давр аз маблағҳои ҷамъовардаи худ дифоъ намоянд. агар ҳар иштирокчие ки дар навбати худ дар ёфтани посух оҷиз мемонад, холҳо ё маблағҳои то ба ин дам ҷамъ кардааш ба нафари ғолиб мегузаранд. шарт баротон фаҳмо буд? бале. ва фақат ҳаминро илова мекунам, тавре ки дар аввали барнома гуфтем, нафаре ки холҳои зиёдтар дорад, яъне ки Наргиз Қосимова як имтиёз дорад. ва ин имтиёз чӣ гуна аст Наргиз Қосимова? дар ҳар ҷое ки шумо лол мондед, яъне ба ёд оварда натавонистед ки ин порча дар ин ҷо кадом порчаи филм буд, гӯед ки ман аз имтиёзи худ истифода мебарам ва Аҳлиддини Нурзод якбора дар 2 савол ҷавоб мегӯяд. шумо имконият доред ки аз холҳои худ дифоъ кунед, яъне шумо аз 1600 холи худ дифоъ кунед ва шумо 1150 холи худ дифоъ кунед, яъне ки дар сурати лол мондани як нафар маблағҳояш ба шахси дигар мегузарад. майлаш сар мекунем. чхеле ки мебинед ҳама орому сокит аст. аз чап доҳии гунҳо хеле ҷангара шунидед. инҷо муҷассама аз ҷазираи пасха. дар олам дигаре ҳеҷ чиз надорам. чаро ҳеҷ чиз? мана замин дорӣ, кор кун, заҳмат каш. замин ризқи рӯзиятро медиҳад. Ман парез кино чиздагӣ будам. Ман кинои диздагӣ будам, кинои нав. Дидед шумо? Кинои зур буд. Билет барои кино харем? Ташаккур, мо худамон мехарем. Куши, куши. Ну, как хотите. Уже звони балет? Нет. Хорошо. О, смотри, что там? Где? Вон там. Где? Вон. Ой. муха улетел. ман ба шумо як хоҳиш дорам. Марҳамат. шумо метавонед бо ин роҳи рост рафта ба ягон ҷо нагардед? Барои чӣ? хари ман мисли бастагӣ аз паси шумо меравад. Марка. бале. яъне ки вай маро пайгирӣ дорад. вай вай. ман фикр кардам ки не хар. оча онҷо парома. парвона кани субҳатон бахайр беражон. ҳастанд? ба шумо чӣ шуд? лутфан эътибор надиҳед. мебахшед, баъзан бо ман чунин мешавад. мешавад? ман ҳеҷ гоҳ аз роҳам намегардам. гард гуфтам. ба гапи ман надарои рӯзатро нишон медиҳам. бовар намекунед? гумон доред фиреб медиҳам? бинед ана калапушоятон. ана калапушоятон. дигар ҳаргиз молатонро намефурӯшам. онҳоро гиред, баред, худатон савдо кунед. ба ман бовар надошта бошед. Здравствуйте. Здравствуйте! Садитесь. Староста, я хочу знать, когда прекратится это безобразие. Мы за тобой, Малика!
آفرین کمیسر آفرین چخیل قابخانه برای فانتام است اگر جرأتی اومدن با من باور کنید دیگر وای نمیگذارد میباید هیچ چیز با وی کمک رساندن نمیتواند. مثلا شما همیشه فکرهای عالی جناب این راست است. همش آمادن؟ بله جناب محرر. بیا سر کنیم جنابان. سر بکنیم جنابان. آماده هستید؟ بله. شرط برنامه براتون فهم است؟ بله. مرحمت چون نرگس بانو خالهای زیادتر دارند. از نرگس بانو شروع میکنیم. باشد. یکم فیلم شب در آسرخانه بود. شب در آسرخانه میگویند نرگس قاسیمова و درست هم هست. چخیلی که میبینید همه آرام و ساکت است. مرحمت نوبت رو فرشته. میدم. فیلم فرشته. فیلم فرشته میگوید اهلین نورزاد درست است؟ هست. مانا زمین داری کار کن زحمت کش زمین رزق روزیت را میدهد. نرگس اسیرای قفقاز. اسیرای قفقاز میگن نرگس قاسیمова و درست هم هست. من به شما یک خواهش دارم. مرحمت. شما میتوانید با این راه راست رفته به یک گنجو نگردید. مجسمه عشق. مجسمه عشق درست است. بلیت برای کی بخریم؟ تشکر ما خودمون بخریم. عشق همکاران. عشق همکاران درست است. نرگس قاسیمova میگویند و جواب درست است. صبحتان بخیر برادر هستند. با شما چی شد؟ لطفاً اعتبار ندهید. مرحمت باز اهلین نورزاد. مرگ سودخور. باور نمیکنید. گمان دارید فریب میدهم. بینید انا کلاپوشویتون. انا کلاپوشویتون. دیگر هرگز مالتون را نمیفروشم. و باز نوبت رو میگیرد نرگس قاسیمova. باز سازی. Смотри, что там? Где? Вон там. Где? Вон. Ой. Муха улетела. باز نوبت رو میگیرن اهلدین نورزاد. خیلی کمون فیلم ها فانتاماس. فانتاماس بود فیلمی که آخرا نشان دادیم فانتاماس. آفرین کمیسر آفرین چخیل قابخانه برای فانتام است. دوتا بوزیچه. دو بوزیچه. درست. من هیچگاه از راهم نمیگردم گرد گفتم. نوبت باز با اهلدین باز در اینجا نورزاد. درد عشق. درد عشق میگویند اهلدین نورزاد درست. اوچا اونجا پرومه. خیلی کم مانده نرگس قاسیمова. دخترها از سعودیان. دخترها از سعودیان میگویند. و همگی یک فیلم دیگر فکر میکنم که لحظه های خیلی مشکل برای اهلدین نورزاد. ببینید که نرگس قاسیمова از امتیاز خود استفاده نبردند. آفرین. Но я даже не могу вспомнить, какой фильм остался. یک فیلم دیگر شما امکانیت هم دارید اگر که ندانن. اهلدین نورزاد یک فیلم دیگر موند. اگر اهلدین نورزاد این لحظه جواب دارد میتواند از 1150 خالی خود دفاع کند و شما صاحب 1600 خالی خود کردید. 5 ثانیه دیگه. 1 2 3 4 و 5. تبریک میکنیم نرگس قاسیمова را که مبارک باشد. Кадом фильм фаромуш. Здравствуй, Гульнора. Да, здравствуй, Гульнора, учительница. Да. Здравствуйте. Здравствуйте! نرگس تبریک. رحمت. برنامه سنجش ذهنی است. بسیار تشکر زیاد با رهبریت تلویزیون سینما با تهیه‌گران این برنامه که بسیار حتی تماشابینان در هیجان برنامه شما رو با هیجان برنامه شما رو تماشا میکنن و هم‌آوازی هم میکنن. جهانی سپاس به شما تهیه‌گران برنامه و با آن مخلصانی که به واسطه سامانه‌های اینترنتی وارد سامانه‌های شما میشوند با آنها نیز برار بربری آرزو میکنیم و بیایید میدان از دلیر است یگان نمودی دخورگی نیست. بیایید ذهن خود را سنجید برای کار سلامت باشید. برنامه خیلی ذوق‌آور بود, خوشرو بود и такой интересный بود, поэтому شما با موفقیت
Такого рода передачи я всегда смотрела, я никогда не думала, что мне самой придется принимать участие как зритель. В свое время на радиостанции я вела передачи, как раз отрывки из фильмов, да, и я обожаю этот конкурс, вообще обожаю все, что связано с кино, поэтому я вот безмерно счастлива, и честно скажу, я ожидала, что я выиграю, что у меня будет победа, потому что это действительно моя любимая передача, и я действительно очень большая поклонница вашей программы. Спасибо вам. Саламат бошед ва ташаккур ки даъвати моро пазиртед ва хело миннатдорем ки як иштироки фаъол доштед. ва бинандагони азиз бори дигар таъкид мекунем ки барномаи мухлисон барои шумо ва барномаи ҳар яке шумост. яъне марҳамат ба мо занг бизанед, ба мо бинависед ки боз чӣ гуна бахшҳоро дар барномаи мо дидан мехоҳед ё ин ки худи шумо мехоҳед иштирок намоед. мо барномаи худро ба анҷом мерасонем пас аз оне ки бо ғолибони худ тӯҳфа супорӣ кунем. бори дигар табрик мекунем наргиз қосимова. Рости хеле иштироки фаъол доштед.